Tulai le whaloalo. Ai wala ngona le whatuma le loto le whaketia i le nei tai au. O ina ilu matalu talu le a maua le whaido a inga peo na mauri mau le nei tai au. Le mo le whatalo whai lau sunga le toa ina le Ailao Tofaeono ma le whatua. Ia e me se foi le pa io le Ecclesiastes o ma whai una ma au mai ta inane foi le mamalu o Samoa lo ta pua i mai lunga o Pentecost whainangi. Tātou o mai e patipatia le alofo le tua. Le angala leo le tua o maulunga i lo to soifua mo le maola. Le ngona i le anganga o le whaftai mo le whamalo. Welcome everybody, the children of Samoa, the community of Samoa, as we enter into God's domain and worship His almightiness. But before worshiping, I would like to share God's love. Let's go out there, people, share God's love. Tell them that God loves you, and so do I.
God is good. And all the time. Lele tua. Te miuma. Come on, Etena, God is awesome. We're definitely telling everybody. Let's worship. Umasi tatu tapo ayatu ile tua lele ha. Lo tua ele tupu. O te fa le ne e yati oe. Se o te fa manu fo I lo swafa e fa bavau lava. E bevi atu le tasi tupulanga ma le tasi tupulanga I au ngā ruenga. E lato te whai loa atu au mea mamana. I exalt you, my God, the King. I will bless you every day. I will praise your name forever. The Lord's greatness is highly praised. His greatness is unsearchable. I will speak of your splendor and glorious majesty and your wondrous works. Let us pray. Let the whole world praise and glorify you, our God. May your name be praised from one generation to the next. We speak of your mighty deeds that has broadened our knowledge of you. God, strengthen our faith as we set forth in worship. Grace us with the presence of thy Spirit. In Jesus' we faithfully pray. Le tua pa iae. E vi ia oe mai le tu pulanga ma le tu pulanga. O talitonuina lo sitsiriese. Le ali ie. Awina mo I mātou le anganga o la wafio. E langona e tino matangi le lei. Ai talinga fia whaalongo I tāla anga o au ngā luenga mamana.
Le tumutumunga o le anganga. Ia mawalunga se viinga i la wafio le tua tortas pa iai. Ile ma Yesu Kiriso le li i whaola. Ua mātou tatalo atua i nei se i o i le whaavavau. Whaavavau lava. Amene ma amene. Tilo inga nei tae au na maa wheiroa ai ma whetalainga ia fui awa. E se foele, le whaalangona, ono tūlanga o ngā nuenga, ai lewa to ai ai, ma tau nuu mai le tātou nuu. Lero tātou whaitapo inga ma fui awa ma le tausi. Mi se foele no fui alo, ma lole soifua ma le malanga manuia. Ai tātou me vi atu i le tua i le valu se funu ma le tolu, o le valu se funu ma le lua, o le viinga, o le ata i ai tātou le au whaipese, valu se funu ma le lua.
Pu vinga te tau, wa salangina. Tu lau le paia le tapuinga. Sa e alo sa mai le vaiaso tuna. Ya le wai manu, le wha moe le neta au fau. Watu le lima le whatalofa, sua wha manu malo Yesu Keriso, sunga le tautai, no sunga le toina. Ya mese foi le mamano le nulotu le neta au. Le esu mai sunga le toina ya le sama le tina toina. Ma lo folau, le ua tātou whenua i whanau le tua. Ia le kālesia, ka māma tina mātua, ka lava ialo ma whanau e mese, malu lau whainga luenga. Ia vi ia langa leo le tua. E o tātou whenua, ia ma whatalenga a whiawa ma tausi pena tau. Ia langa leo le tua, le ala folau. Ia sa, ia leua malu le whanau le tua le neta e au. O le tala le asisinga, ia lo manuia le nulotu. Ai ai o tātou matua, alum whanau, o lo le kālesia, ia vi ia langa leo le tua le nei tai au. Le sa maua le fionga le te whono, sa whingai fōi matala vai, ia leo tātou wheloi le whanau le tua. Vi ia langa leo le tua, nei māsou mai o le whamvau lava, whaftai. Mori atulia ngā whamango. Awa whionga ti a kono te tai le ngata le pulenga au le tātou e kālesia nei. Awa fwoi ngā luenga mai e a pēna mātou whalongolongo ma nātou whafonga iai. Vi ia le tua. Awa leo lo o whaasau ina mai pēr le soifua o e mātutua. E ui lava na tātou longona le lolo wao le nei Vaitau le malanga le mariu maleoti. E vi ia le tua sisi ese. Awa leo lo whaasau ina pēr le Etena whongo na tangata. Ai, o maia. Let's go give God what is rightfully His, and that's all the glory and the praises that we have in us. Ave i le tua. Ave i le tua le viinga ma le whaafutai. Se tātou tatalo. Na mātou taape le nā Vaiaso le ali ie. Fou atu. Ma wha moe le ali ie a wāwhatu ainga. Le amatalia o whiau mga luenga, whanau i tutonu o potuaonga. E lei whaingo fie le salalau. Ana mātou ta ape lava o nuu potu poto. O leo o toi taliu.
O lea ua mapu mamalo lea ua feo fofuai. Ua mata whaafsanga I luma o nuu ai leo tua. Ua e tapena ina le nei lao le ie. Ua mapu mamalo mai ai le atu nuu whengasolo ai. Me se foi o mātou tau ainga. O lea ua taula manuia mai le whainga malanga mai si o mātou atunu pele Samoa. Mātou whailoa ai ma le mamalu lau au whainga luenga. O lau au na joeina ma le tina. O mori mawola ia le ie. O lo soifua lo walofa e whaavavau. Sa whaatotolia le mātou ta mātaitai. Langa o ngase o le tino. Ia le ua mātou mafuta I te tonu lau whane. Le e la vea ina o ia ma whaamalo ina a wāre whatutua. Le nālo pi iama pe I lau fio. Whaaftai ta maha. A mawhau I ngase. Ia I me sei foi o tino mai. O lo whea ngai malinu. E le whaingo fie. A matu ta uole ka nesa. Le wha le fatu. Ia ma ngase ese. Wa a fia ma sau fia le nei mawhtanga. Se te ma whaaftai. Whaaftai la veai. Whaaftai lo tau to lua. E le whaingo fia a venga ia ma popua ngā. Whasotai pēr ma ta māma tina o le nuu. Ia. O lo mau pēr le wha moe. O lo tali ti ngā le tuo e nei Vaitau. Ai mātou whatutua ina lau a fio. Le whai mea sili o au wha malolonga. E te le tau tu lafua ia I mātou I teimi wha penei. Whaaftai le wholaunga o lau e kālesia le nei Vaiaso fau. Ua mātou au ria manuia mapu malolo mai whiau mga ruenga. Whanau I te tonu o potu aonga. Whaaftai malo tausi. Whaaftai le whaafafonga le li ie. Tu sai foi o mātou tartalonga lo molia I aso whaipea. Vi ia lau a fio le tua. O au Samoa o le atunu tutofi. O le atunu ua omana e tutofina le li ie. Ine ia mātou vaema li maina lo finangalo. Tautua o tangata I a fio anga manu o mawhainga malo. Ia ai meisi ai tutonu le kāle siam au lotu. O le ala leo lo maua I Samoa le manuia. A wao lo wha mua pēla o fio I mea uma mātou te whaia. O lo malolo ina le soifua le totele. O mātua whanau ma tau ainga. O lo papa aoma alala solo I tulimanu e fio le nei lalo langi. O lo e wha afuina pē I mātou I lau tunoa. E ui lava mātou te leo mafuta pe se vaaiai. A o mātou tarkalonga le li e o lo e whaafafonga ina pēha. Whaaftai lo tali manao. A o titonu te whaotaua nisi o tama whanau le li e kālesia e o fo I o mātou tau ainga. O lo la vea ina pēha I lātou le tua. Mai le pupua ngā ma le whaingatā. O tiute mga ruenga lo whea ngai mai lātou. E le uma le angango le whaamalo le neitai au. A mawhau atu le ngā ruenga o le anganga. I lo ono sa ia le tua. O a mātou loto ma winga pa a. Ia I me se ai foi le talinga le tua ua wheu le mātou whalongo. Ua mātou I loa upu I ate oe ai me se le tua lalo o lo nganga. Ai peitai le tua. Ia o lo tau lai pēr le mātou vaai. Ia I tuina naunga le nei soifuanga. Ai malo maupapale. Whaaftai o sai. E te leo tu la fo ia I mātou I le ala. Ai o lo e tau tua ina pēr le tua. O whaiva lofa whaatama. E te le ma whaiona tu ua lau whanau le li ia ina ia mapapevo la tu vai. Ai o lo e tapu e ina pēr I mātou. I le tu umamusu mai o lo nganga I o mātou loto. Ma o mātou tangata. Sa mātou whalongo I a wāwhionga pa ia. Na sua e le reitai awa o alo whaipa le ango sasai o na mataupu. E sua malia I o mātou loto le tua. Wa whaima vai puna o la mātou ola. A o la mātou tatalo. Ia whaapupula atili mai ia mātou I loa matau fi mau. Ia ma whao ngā awale nei soifuanga.
o le sili o le anganga o le whamalo mo le whaafutai, le sātau o lea. E le lava upu o le ngangana ma le malosi o le tangata e sulaina lo wanga le lei. E tau ia ino whaita wane le tua. Ua mātou vi ia ma whaafutai a oe, ono Iesu ke miso lo mātou o li. Le whaolatanga ne e saunia mo le tangata, ina ia toi whisota ia le langi ma le larolangi. E ala i le soifua, le tino ma le toto, o lo mātou wa li i whaola lena tuu le tunga mau. A olona siri ese lena toi manu malo mai ai. Ia i lau fio le viinga, ia ia te oe le whaafutai, nei maaso uma se i o lava i le whaavau. E le mawhai o na tina ia le lalo langi ma ona pupuanga. A wao wha solonga masani o le soifua ma le ola. E mātou whtai ai pēa ma whita ma tū ngā o le ola. Ai meisi ai fo i le ala i lau fio. Ai lotu tele le wha moe moe ma lau ke misiano a wā o au whetalainga. Au ene i o mātou atu vale wa umane e manu malo. I whainga tā ma pupua ngā uma o le lalo rangi e o lava i le oti. Le mātou tatalo le tua. Ia wha matua i le mātou whatutua. Ia whatumu ma whatupu le mātou ola teritonu. Au ene i o mātou whememe ai le ari ie. Ma solomuli ngō fia pe afta iai ma whita i o le ola. Ai a vea ma avanoa i le ia la lafo ma le loto ai le mātou whatutua i lau fio. A wā oe le tua e neise mea te le ma whaia. Ia tangia le soifua ma le ola Samoa. Le soifua o Iesu ke miso. Ia o oina i o mātou wala. I le ia mātou muli tai i lau finangaro. Tama, a vese le whasausili ma le whamaulunga o langona. A o maia le alofa, e pai tonu ma pai le lei ai le mafutanga. E feofo fwa iai ma fealo fani ai le ie o potuputonga. A inga, nuu ma ekalesia. Mātou tatano le tue le litai au. I le soifua malolo ina. O a mātou ta māmatina, o lau au whai ngā ruenga te tofi, e o lawa i alo ma whanau iti. E mau le malosi, e le tū mau le li ihe. Ai meise le whawhenga iai mo mātou tala Vaitau ave. E a mai alo mana, ma lau wha malolonga, ina ia tau toa lua ma le mātou vai. Suluia i mātou i lau wha marolonga le rie. Ina ia mātou tutu lai mai i o mātou moenga. A wao le mātou tatonu i ati oe. Wa mau ai pēr le wha siringa. Whe au mga ruenga. Wa umane e tofi i mātou. I tiute ma fuafuanga. E whea ngai ma le tangata. Au mai le wha maoni i a soi o mātou ua. I mātou wha maoni me uma. Mātou mawai le manuia le uma mai lau fio. Lo mātou tatalo le ia lo iai le wha moe o lau Ecclesiastes le nei Vaiaso. Mātou tangi a lima. Mātou te whatuatua te le mativa. Ai alo whangia le tua. Lo lo mai o wha manuianga i a auma o mātou lima. Ia wale ngā ruenga le ama le maunga lo mātou tau mawhai ea. Le ai tā lafu le ie. Ia ina ia maui ma tutongi wha uma. Sa o loto ai le tāpo ingo Samoa ma le atunu i le nei malai mo na whale. Mātou tatalo le ie le fufango le nei Vaiaso. Nisi o mātou mafutanga i le nei tai ao. O le afofo malanga le ie to i taliu ma fo iatu i ainga ma i Ecclesia. Alo whangia le tua. Mai lua tutusa mo i mātou lo wanga le lei. Ai meisi o whamanuianga. A vea pele nei malai, whai ma malai o tō manga. E tua i ai Samoa, ai meisi o lau whanau lo ngā lala mo lau a whio. Ai a whamanuia i tangata, o lo au na matau tuaina lau a whio, i to tono le nei mafutanga. Mātou te tatalo mo a mātou whanau, fo ai le poto ma le malosi,
Ai e malu pui ai lātou le lātou rufafo ma le fo i mai. Ma wale ustai. Mustai o lātou matai whaiaonga. E peo na lātou ustai i mātua i te tono o mātou whale ma ainga. Mātou te tatalo le li ie. Anga le lei mai la ua fio le aulu sina. O loo tau lai ai na mātou wa ai. Mo maongo le nganga ia umbi la mātou mafutanga. Whaafua lewa la lātou soifua me ia maua pele maloloina. E le o atoa lau nuu ele nei Vaitau. O lo ta ape ono tūlango fe au mga ruenga. Ia i me sei foi o fuafuanga whai tau ainga. Ia lo fangia le tua se malama. Ila lātou toi fau malanga mai. Ia mātou whenua i lunga o nuu ai le o tua. Whaamanuia ma whaamaru ia Samoa e rua. I ono whai ngā nuu. I ono whai ngā malo. Ia e sili ai le tua i te tono lau e kālesia. Fo ai le tua le tō whāloloto ma le whautautanga mamau. Ai whaavai le alofa i ate oe. A wāse manuia lau tele mo lau whanau. Le lalo langi pupua ngā tia. Ma lo whitawai. Ia le li ie leia se while mu. Ua mawhai o na mātou maua le nei Vaitau. Mātou suru whai i ate oe le olo puni matahi. Alofa ngia tō mai lau while mu ina ia whaatoa while mu ai. Le vevesi o lau whanau. Ai au maia mo i mātou se tai au ma se malama. Ina ia mātou nofo i le whelo whani. E peone e whina ngalo ai. O lea se upu. O afo ini mawhauwhaunga ma se whaasofa le nganga. Whaunga le vai ma le valea o lo wata le i le tua. Ia ini ia wina atu wai le sāvali o le tala le lei. Ia alu ma le mana. O au a fionga i lea tala whaatai ma le pulela. O le au lotu ma le Ecclesiastes. Ia mamoli le anganga o lau fio le upo le ola. E whai mato manga a o se whaavai le sāvalingo le nei Vaiaso sā. O le toi vala au le ie. Whaamangalo i le tele ma le ano noai. O a mātu semo o mātu a leu. Waloa pe o se ia ua fola sia i malai. E tau le whai loa. Ai na ona mātu so atu ma le angango ai. Le lotu o wha maularoina. A lofa ni fonga. Ia tō mangalo mai le aao la ua fio. I lungo o mātu tangata ele elea. O a mātu tangata le tonu. Ai mesi ai tangata whi mauma wai i la ua fio ma le sinsila. A mai a pele alofo Iesu Keriso. O lo walo pele na uwina mai mo i mātou ma le lorangi. Ia ia mo i mangalo ai i mātou uma. O a mātu tatalo ia. Whaatasi ai mo tatalo le o i tutonu a nganga maloto ma le wha moe. Mātu mamoli atu i le wha loalo. E a wala atu ia Iesu Keriso. O le ali o le ola. Amene. Ma amene.
Tātou tue pese atu I le tua le 2 malvana. 2 malvana. O le viinga I le tua. Football season has started. I'm trying to get the schedule of all of our boys. We can definitely be attending the games for varsity and university level. Vaiaso. But at the same time, I think the Word of God fits well as we begin this year, especially we're trying to get to the next level, especially the hopes and dreams of playing on Sundays. Book of Ecclesiastes is our chosen passage for today. Book selected from the Old Testament according to our church lectionary. Ecclesiastes 1, verses 1 to 15. Let us read responsibly. Reading it from our Samoan Bible. Opunei ale whainaunga le atari o Tāwita e tupu I Jerusalema. There's a minute moment of Nata. Yana will only think I go here in Larola.
I shall trust you now. I will never run into my prayer without God. Yeah, what for you now? And we for you now. The fact that you share to or here in the and what I and I was there in Jerusalem. It's only my privilege to my heart. E anche il sangue di Gesù, ma tu sei il sangue. Olo tafe ifo vai tafe mai de sami ai le tu mai sami. Olo me tafe mai ai vai tafe e tu e fo ia tu ia ia. Sasa mewa o umano tu. Olo me la vale e tu tu. Sasa mewa o umano faya. Olo me la vale e tu faya. Olo e la se me fo in lano le la. Ole mana tua mesa ia moa. O me foi ole ai se so. Ole a le mana tua ia ti la tou mai. O fa sanga foi lo loto esa i. Ma su e mana poto me uma lavo o faia I lavo o le langi. O tuina mai le fai malanga I le tua I tanata I le lato. Ti ngā ia fai gai. The words of the teacher said of David, King of Jerusalem, meaningless. Meaningless, says the teacher, utterly meaningless. Everything is meaningless. What does man gain from all his labor at which he toils under the sun? Generations come and generations go, but the earth remains forever. I, the teacher, was king over Israel and Jerusalem. I devoted myself to study and to explore by wisdom all that is done under heaven. What a heavy burden God has laid on me. I have seen all the things that are done under the sun. All of them. All of them are meaningless in chasing after the wind. If I we are minded, young and late minded too. You are doing minded mark of it too. You always say, go, Simara, Lama, Doctor. Ana fio ia li Vaiaso. E faima tausu ia wale fa mo sa walinga o le wa mata dia o le Vaiaso sa. Ia te oile tuo lava vinga. Le malunga fa le tala le se yo le fa ba fa ba. Amen. Anore te watai no manu e Galicia. Taine no fiscalo, tanto fulau ni Vaitau. O levo tato la sia, le ngātonu le tosana. Le wilama na tato, whamawai atu nisi o e pene I le rama. Aro mori mawina pere, e rofa tunoa le tua. Whaftai foi ma, le leia noa. Tato whei wai ai nisi o lana whena rewa, ta mama ki nawe karetia. Ia e nisi e foi datu o loko whamaranga. Malone ta inga, malone no staro. Ia I tu mau pe inga ia te ina. O mai le tu si foi te waso mo no fasiwala. E tu afata wa me. Vanity of vanities. Wa mai foi mo le foi busfu mo fa, le fai mo tu mo tato. Pa pelo no foi te wina. Mai ko o fa ai inga ro o ma ko fai I ro le la. Fa o te foi. Se o me fata pa o marabaia. O le ngato fata wa ma e ai le tani.
I have seen all things that are done under the sun, and I have found everything to be futile. Just a pursuit of the wind. Our theme, as brought from our lectionary, vanity of vanities. But we call it vanity, or we useless, worthless, meaningless. I for my boy got to the vanity. I over for my the vanity of vanities. If I listen to the Lord of Fataba, or they don't know my Lord for God, I basically start with that to Vaitau. But to see there Vaiaso. O Vaiaso, o le whamamama po se ripoti tu susia. O le o tu ina mai le tu stala I wingo le sa I wingo le ola. Le mafua o le ola. Ia I me se foi na sa I winga I le me e whamali I ola. See, if we go into the text, I thought to Vaitau, we didn't to Vaitau. Deus se for a sanga, o sanga to sai. O peo ni tu susi mani ma fa no tangata o fio sa ili. Na pa ila be tu ma fa solonga o leola. No, o e to fo ai mo manui ai. Ai le fo mai le tala e nei fa ma bia ina. He wasn't satisfied. The book of Ecclesiastes is a perspective on the life experience of King Solomon. King Solomon, after he had both strayed from and he returned back to the Lord. It's just a book, it's like a summary account of his thoughts. He speaks basically about a life that is disconnected from God, which is not much of a life at all. O leo fa mai na oku, o ai so o leo fa ko ta mutua. Se mo o ai, o never know my go. We don't know sa I no o ya mai o va ai la be o ma la we for la. Se ma o se fa. O tua fa to para. Ele na to fa to ai. I have seen I searched, I conquered, but I have seen everything. I tried, seen everything, and done everything under the sun, and I have found everything to be futile. It's just a pursuit of the wind. As the wind comes and he goes, that was his outlook on the life that he was living in the world that's under the sun. Because it has a lot of life stories. It's relevant in our times too as well. There's nothing good about it. And after all, he says, he furthers it on chapter 2. He says, therefore I hate this life, because the work that was done under the sun was very distressing to me. For everything, I found it to be futile, and it was just a pursuit of wind. The writer uses that figurative speech under the sun. Throughout his whole book, we can find it. For my futile, empty, uselessness, meaningless, everything that was under the sun was these words. He defined them as futile, empty, meaningless, useless.
everything that sits under the sun. That includes creation. Man. Pentecost, everything was useless. The observation of the matai. You know, my friends and my family, Samoa, the community, there comes a point in our lives when we must stop and just breathe. We must stop and just reflect upon where we have been, what we have done, and just about how far that we have come. See, we see the timeline of events which have shaped our life and assess how they have impacted who we are today. Solomon, King Solomon, that is, he addresses the question, what is my purpose? That is his main drive in his book. What is my purpose in life? My kids, the youth, all of us, see, we desire to be known. We desire to make an impact not only within our family or community, even the world. And that the time that we are given here on earth will contribute to our eternal reward at the end of our lives, heaven. Our final destination we're all heading to, trying to head to, the Lami. But what we must realize up front as we step into the book of Ecclesiastes, that Solomon's experience in his journey of fulfillment and finding his purpose of life was the void of God. As mentioned, Solomon had it all. Solomon exhausted all that the world had to offer, and he did it without the slightest regards to the Lord's will. He sought happiness, contentment outside of a personal relationship with his Creator. And that is why the Ecclesiastes is so compelling a book, and it's rich in wisdom. Because it proves to us all that nothing in the world, nothing, your football, my football, or our favorite restaurant, or whatever we go to, nothing in this world will ever satisfy a longing of a man's heart besides an intimate relationship with the Lord, whom everlasting life is found. Just to put Solomon into a couple of sentences, I can explain him as such. Solomon had everything. Solomon had more wealth, he had more sex, he had more intellect, he had more power, he had more everything than any man alive. Yet, it did not satisfy the spiritual hole in his heart. For my little stala for ila when the Vaiaso no ai, man if suya ino na dura ma sani le shukua maneo. The Vaitau can go for my a yay on a boy fan away. A yay for you na so your test. My yay tell me to do I want yay for him down the stoina. My yay le assume the boy down all the boy if you feel at that time. Because we don't know it might go at the last dengan benar itu fire itu mainan penantang. Ia boleh dengan tangan. Siapa mana tu ada fire? Awak nak fire no, mai. So se meu fire itu. Ia itu nak tangan. Ia foi entende matai. Então fui meu fire itu. Kalau entende tahu. As I mentioned, tahu nas sudah faham macam. See, as we come into this world, I've mentioned it over and over to us all. This is not our permanent residence. That's why Solomon said everything under the sun is worthless. It's to prepare us. That's what the book is writing about. He uses the life, the living out of the life. May prepare anything to take him morning. Well, to my land, on the matter of fire to it. It doesn't know from the land, good.
Say you want to tell me about how Vaitau because there is a beginning time and there is an end time. Le SCCA, except Etena. Manatu le Vaiaso. O le tapena ina lalo se fua whakapau le talata. O le whakamoe nao le mau mo nui ai le rangi nei. My community, my kids, the youth, especially the students, God doesn't make mistakes. God doesn't make mistakes. But rather it's on our part. It's on our part we're seeing that everything under the sun is futile. See, because if I do me na solo marie, and then nothing na solo marie, but you feel it more of suya. You take him and so to tautai. And then so quiet, he puts everything in plan and in perfect peace and harmony. Well, four facts that we did. Il manto will feel on another to some. Well, it take me facts that we want. Oh, we feed my night down to double the time. Il manto to start. So my mumbo side already, the mafuang reola. For let us say, the mafuang reola, Ailao Tofaeono, il took for fair line with the taking for to run. He's in quest of the purpose of his life, and now he has a timetable that he has to abide by. Well, the multinoid of so many to start for Yauma, and yea, the take Yamata, and yea, for the take for matai. So, finding our purpose in life, we must all be conscious that we are allotted a certain amount of time to find our purpose in life. In other words, we can't waste time, people. But I see that in a lot of us, at least you'll go to the Bible. Then they think of Mamawina. We can't waste time. We need to live in a sense of urgency. We need to live like today's our last days. But we need to take care of business now. Stop procrastinating. We need to discover our purpose today, not tomorrow. We need to do it now before our time is up. See, we all, everybody, both young and old, doesn't matter the color, your ethnicity, everybody that God has made, we all seek the entrance into the kingdom. But the fact is, it's what we do now. It's what we do today that will determine our entrance. Solomon, I brought Solomon because he had to learn the hard way. But let's learn off his mistakes. Solomon learned the hard way. He began seeking satisfaction in the world. He sought it, he accomplished it, but was not satisfied. Because, it's not about how you did, but it's how you end. Before his time was up, Solomon discovered his purpose in life. He found and he established a firm relationship with God. Then when his time was up, he sat there in the presence of God. Fellowship that moment in heaven. They would fight the door in my Lord and Samoa, Etena, or they would fight the door in my Lord and Tua. The my Lord, Safi, the Turimata, Yeleva, Moy, and Arami. I may say that I'm not going to fight in Tua. The Fanau, and the Tua, and the Etena, from Vaiaso, says Samoa. Savatu Muria, we were over to my eye with a running. I all of tell them, man, Moa, I lay. Oh, now, fuck boy. My little, in a way, you're in that tour. In a way, you're fought in that tour. My family, I know, on that a few aside. That a few aside. Oleasuka Malosi also see the fear Malay law.
Ta te whiua e sa ili I le nei lalolagi. Ai le whaamalia ina I tā ua I le nei o hanga. A wai whaatau waa. Tua whaatau waa lava. A iwi I le whaatau waa le uma pēr whamai tustau. Le woman tu tā manga I le tuana me whai. Woman tu tā manga I le tuana so I fuor tangata o lana whanau oi maa. Po le ana whaatau waa le laro langi ma le orangi. Kuma ia, ina lea ma ato tore tangata ina I ua maua le tua. Le mafu anga o lona. Tātou manuia ma whaakabau I le tua lea. Le pēna manuia ma sa afi ai. Le tupo Solomona. Yes, that God. Le tua le teo te wana. O le ana le te mua ai le. Ronano Yesu Kiriso. Lena, tau le sa tau, le whai longa o nā loko whamaoni. Whamaoni o le tua mo tangata. Mai o le toitu, yo e. O le ana toitu mā lo me tunga mau. O le pine whamaoni nā o le mā lo e whakapau. That, my friends, o le ata leo le whakatangu. Le ata le whamalia ina le mā lalo tā manga. Le whamoe lea, whamoe ngase ai atu manunga. Ia o loo maua pē tā ua I asunga. Tua lalo le tai au, tā te whiua e sa ili. E tā le maua I ni rauka. Nau Yesu. Nau Yesu e whamoe ina le mālau. O loo ngā. O Yesu. O le mafu anga tau. Only Jesus can satisfy your soul. There was a man, his name was Lenny Wolf. Lenny Wolf was a son of a railroad engineer. He wasn't a church folk. But his mother was a daughter of Olafino Tofaeono. So she was a church folk. So when he was growing up, he lived in these two settings. Lotu, He was lost. So he was out there searching and questing. So he read up on the scriptures and he found interest about the road of Damascus. The story when Paul was enlightened by the light of God. He found it. It wasn't until that experience he had with his God, he found men to fulfill. I don't know. He had a music background because his mother also was in the choir. So he knew something about piano. He sat there and he wrote a song. And his words were that people were looking all in the wrong direction for satisfaction in this world and life. But they could find it in Christ. May saili fiu ele moa ai na moa ya Yesu. Then he wrote this song that is still relevant for our time today. And join me, it's on the back of our program. It goes something like this. The world will try to satisfy and longing in your soul. You may search the wide world
verse. Lift it up. Will try to satisfy that longing in your soul. You may search the wide world over, but you'll be just as before. You'll never find true satisfaction until you found the Lord, for only Jesus can satisfy your soul. Satisfy your soul, for only Jesus can satisfy your soul. And only He can change your heart and make it whole. He'll give you peace you never knew, sweet love and joy and heaven too. For only Jesus can satisfy your soul. He'll give you peace that you never knew. He'll give you peace you never knew, sweet love and joy and heaven too. For only Jesus can satisfy your soul. For only Jesus can satisfy your soul. Soifo Iesu. Amen. Pese se lau valu sfulu. Se lau valu sfulu. Lea whae wai tatu sebe.
Amen. Mai nao Yesu. Alofa kai. Elewa. O tubaile fa mo boy le du. Wale to ko ino le ona. Amo mo le Vaiaso. E tulangi fa le ngana. Ne tupa ia. O waso tanto sa. Ya lele wa fa fona tua. E wale ta poinga le Vaiaso. E waso tuli moto le tua. E wale fa moe. Taui, e a le afea le mota, o le tua i Etena fou. La whamai ana pa sātu kuanga a le afea. Ma soroa i lau whai ngā rem. Le wā, o ia le mata mawhio le tua le netai au. Sumai o le suma le tuina, ia matatina tuina, whai o le tātou whai tapunga patasi. Ia mese le whawhanga Samoa, tuku mai, le atunu pai o whakoma mai. Ia e awe whiau le Vaiaso, ngā rō whaakitai. Nā tu le lewa, Vaitau whausuma. O wāua, sa ilitani,
ili bobong sa ili le tua sa ili tangi le tua le famoi ori le nga fa kai le suma le toina ki wane to penoina le famoi le neas ale awino le ya wane ta to furan ele freno fi le tano ya fa manaina na lema mo fina yai ma tina ya wale ba se tawino le tawine le tenfo ore romanos pa wa wa nga lema mo fi e ngata le kansia ya le problema ma le ta ma gan ya ma se le kansia wa ama le lelo le tua le tua ma tua pa lo in pelo ya wa fa mo mo e ma dai ma gan ma nei po le tua le pe le ka nu ma tina ma tua finai ta la vai ya ma le tua moro tu si le mu ya wa le fe mo fie ma na sa pasalea le samoa eu fa fonga le yas ya no mana le po le tua mo mai o tato marosi ya wa le fe mo fie pa manatu ya ina taua le suma le tuina le Vaiaso tuna ya ono mbese ma uma ya lo panatama ya fimo se tato so ina le Vaiaso e maea pa mo o pepes ya mo pa mo le kanasi ya tato mafuta ina le Vaiaso ona le tu to e pa mo le Vaiaso le roto de kanasi na futama ya se fuama to le Vaiaso yo le suma le toina le foi le tama toina na sa ya le mo patala se di tono el manual ya de katia ya lo po pelo malos o el malos ya mo matua de guarda que mai foi nai tu ya uma ba mierda con nu kai Ya que los vemos que aprovecharon, se podía sumar con muy, todavía no falado, tan más años, la única que puede porque todo en cine, y más años de asa, y la única que puede enseñar, listo y puede sacar más de lado, hablando por la forma fue el nombre de Dios, and nothing is allowed to lose no prima tala, allowed to lose no prima tala, puede por la forma de Dios. Sa how my for la que Leonardo, isto fala muito macho para não no limas na opuso, na toina maulo ya no pai yapo, então se lá tá lá, que onde a cono ya tu auto no passa, e do se lá tá lá, que onde a cono ya ti aí, se me acho se lá tá lá, Margarita Manma, se lá tá lá, Via Manma Junior, se lá tá lá, Tina ya Via Shermer, se lá tá lá. Mola vai e você lá tá lá o famo tá com uma fazendo samoa de Vaitau como sai eu tô com o sangue como so ina ya Ailao Tofaeono e você lá tá lá na torina ya Tofaeono e você tá lá na torina Manolo ya Tufai e Yapo e você tá lá sum pecado Manolo ya torina Tala Manolo ya Valo se lá tá lá sumawao ya sio osa limos fruta lá sumawao ya esse makusua de sabão lá lá sumo chapin ya bola e limos fruta lá temos a tatai e Vaiaso assim rosa limos fruta lá temos telefono ou mai se lá dos fruta lá o sumo de telefono temos telefono foi ya tele dos fruta lá sumo feratusi ya kumono todos fruta lá não tinha quando ia no passa fast fruta lá moto viola fast fruta lá tinha quando ia to you tunei los fruta lá tinha ia WhatsApp e so los fruta lá não tinha quando ia tal pepper e winning todos fruta lá não tinha quando sumo de televese ia aí no Vaiaso Tofaeono e onos fruta lá não tinha quando ia semeaço e los fruta lá Sulia Tureali Tofaeono e dos fruta lá. Victoria Tofaeono e dos fruta lá. Ailao Tofaeono Jr. e dos fruta lá. Topisoa e Sarona Tofaeono e faz fruta lá. Rose Mono and family e faz fruta lá. Sabrina Pulu and family, todos fruta lá. Inaya Valua Tawai e fruta lá.
Maila kumaono e skulu tala, tina ia Timina Aleana e skulu tala. Ua kahoku mai foi e sumatoina na ia hendi ia sama tina ia Loti, i taku foi senge ke tolu se lau tala. Ki e Jeremy Solia e lua skulu tala, Pei Taiao e lua skulu tala, Jeanette Boasa e lua skulu tala, tina ia Tise and Anakin Panu e skulu tala, Paleo e Lofa, kumaono e lua skulu tala. Whanau for the grandkids, Phil and Tiafona e Etewini, e lua skulu tala. Ailao Liapo, e lua skulu tala. Elia Luavasa, e lua skulu Martima tala. Jezebel and Ricardo Campos, e lua skulu tala. Malia Poatea, e lua skulu tala. Suya Pali, e Nofulapu, Suesue, Papomai, lima skulu tala. Tautai. Vai Semeatu Jr., e lima tala. Vasa Semeatu, e lima tala. Iray Alitayao, e lima tala. Kiapito Alitayao, e lima tala. Dora Alitayao, e lima tala. Dylan Alitayao, e lima tala. Nara Alitayao, e lima tala. Tile Alitayao, e lima tala. Ole Suya Tony Semeatu, Papomai, lima skulu tala. Tautai. Sal Semeatu, e lima tala. Chris Semeatu, e lima tala. Ole Awhai Taka Poi Senge, Mō Nita Au Ela Kuni Fuai, o Tō Lima Mafola, e Tasi Ape, Pausilau, Pāspunu Bautala. Tasi Ape, Pausilau, Pāspunu Bautala, Sama Lofo Tai. Ia, o Masari Lawa, Eis Munguele, Lawa Fomo, a Vele Leo Vai Vai, Pema Fomo Whakaboni, Pema Sui, Komito Fuai, Whāleo Koele Nā, Whakatele, Matu Whakatalesia, e Meis Koi Ilau Pia, Wō Mai Nilo Masiasi, Papo mai foi de link ao wata tala de sei de sapati então meu lopo de tua como meu que fala mal ele não pode ser e a wata uma de tua não bueno e quando eu tele Vaiaso o grita tomando fora na mão de tua Ele foi para o dia se contar não o samoa de Deus está consultar Ecclesia e non abbiamo la potestà di fare Paolo Patito di lavoro e tu mamma nelle sue culturine Ailao Tofaeono ma per il paese e culturine guarda il telefono a fare le sue culturine guarda io sono o tanto pai de rangi o pau dia e tunoa na fa na cultura vai poder muito chala e já não é lá o pau mais o pau mano com o fama de Vaitau sa então isso muito está com sozinho e a pai lá no o pau mais faz muito chala e carecia e ele uma mais lá de sua corporina da tua o mato no quarto no reso io contava la sia non è la uno il contatto vuole passato tutto e tu visto e come c'è il solito allora non vuole per figlia e tu io le carissia e poi non le carissia allora so che è diventato qua e sono torino per fatto poi so che non so che a me aspetterà la roba le tua quanto a trabalho que nós tratamos do nosso esportivo, para marcar todo e passar final de rua e nós aquilo no Fernando já tomamos por o nosso esporte. Não vou fazer isso no estilo. O fora de tua se for do meio, o suma, que é uma coisa no Fernando, eu vou apontar o suma do vale de ouro lá de por Torino, por como meu Torino para tomar de Cáceres, e como eu já vou passar Ua, vatu se langono le nei tae au ma le wha moe. Sau noanga le laulo wa fono le Ecclesia. Ia or ta mafoi le Ecclesia le fionga ti a kono te tai. E le umale anganga le whamari eina ma le anganga fia le nei tae au. Whai o le nei tae au ma le tātu tāpo inga. A or tātu mafutanga no whai pēa. Mā no on sai, mā no le maupapale le Ecclesia.
Me se foi Samoa ma ainga o mawhai na tātou Vaitau po inga. Le ea se mea lo fia sila mai ai ma wha malia ina foi. Le whaafufonga le tua. Ina wauru fale mai lana whanau te tonu lon fale. O le wa tuawa no ai fe au mga luenga. Ai wa tātou wafe mai te tonu le fale o le tua. E utu vai ai me se foi le sulaina. O lona anga le leile le itai. Au whaaftai la foi pese. I le wha ma venga. Ngā luenga foi mo lo tau sao le itai au. O lo fonga le tua. I lo tau tau tinga. Mo le atu foi le angango le wha ma loma le whaaftai. Awa le wha mātungo fiaina o le whale o le tua. Le teo ina o le lawa le tua i lo wafionga le ti akono teitai mo le tina. Ai mese o tau mamaru. Le ngā luenga le whaingo fia lo whaia i aso uma. Ia awa le wha moe mo le anganga tā puai o Samoa. Masu tātu no lotu. O le tatalo whai pea o le whai whiau. Ia wha manuia le tua maanga le le atu. Ia foi le le tu la watu e foi le anganga wha aftai. Fono whapipi atu le saunuanga le ofisa. Whanonglongo atu I taulanga sa tōlaulawina. Ia e langona pia le anganga whangetia. Taulanga o le alofa. Ia taulanga o le au leo. E o foi le taulanga o le sene. Ile ia asi sina manu lo. O leo lo whafonga le tua lo to au fuai. Lo to au mafola mo ia malona finagano. O ia foi na titauia lo to wahanga le lei. Sanga whaamanuia le tua, I le pa io le Ecclesia ma Samoa. Ia, no sunga le tuaina, to oto ia ta va whaane uso. Na wa, sau no atu le, lo ta mate te fono. Sa iai le whaamoe te suma I whaita lotu. Ia so ia. E peone e sau no aina le ngona le anganga fia ma le anganga whaaftai. Le lo iai fo inisi o lotu o tātu pūlenga ma le matanga luenga. Ia e lewa e uru fale mai lava le Etena fau. E leo le malua, ia pole kanana fau, a o le tua. Le avatu i le anganga whaaftai, vai atu fo I tuli o tino, o lo maua le soifua manu loina. O leva na e tau ave ina fo I le nei ngase. Ia whaaftai le tua I lana whaamalo longa. Sa matu nofta talo fo I nungu whaato otolia. Le whaamoe te tonu maota ngase e whaaftai le tua. O lewa, vai ama whaamalia ina le. Na mātulongona I lana whaamalolonga mo oere te maa. Alo whangia le tua atu e tali watu. Anga le lei le tua I le vālea. O mori atu o mātu o lo whaanga le paia ma mamalu le Ecclesia. Ia I me sei foi le nai tu o le tovine I le tātu pūlenga ma le matanga aluenga I Amerika nei. Wata o au ina lona whaanga asalonga. Ia wale nei Vaiaso Ecclesia whaamuli mai. Se I tapena le tātu whaamoe le mo le astonai. E leo toi tele na yaso. Ai sila to ane fa mole ia ma naia le maftanga le asululu le aunga tuspaia pe na amatalia I le Vaiaso le na tea ia papa aveloa fa mana losi mai le tatu ngaluenga ma naia fo le maftanga nei tai au le aunga sa fa taitele la inga fa iaunga fa tai matu le fa matu mai o tatu fa nau ia pe na utou sila fia ele o toi mau fo le lotu tamiti se au le masina fo ia na tufa tu ai leo le ngā ruenga. Ai mo le so wha muli mai lau fai pese pē mai al wha so le Ecclesia. Ta pena tātou a wala tātou tala le lei. Ao le lau tele, anga le lei le tua. Anga le lei le tua I to engo le neiaso. Leo le a sau no atu le sunga le toina. Le sunga I ale avasa. Ia, I sana sau noanga. Ao sana wha manuia foi mo le pa io le Ecclesia. Ia, toina, fai umai foi oi lana tatu sa ninga fa man mole ya se Mike Matuni lo mai ni lo ai leo puia fa ai va mai ma oi ele toma tautai o ne Ecclesia. Ia langor mar malo le tu le feno to tu la ia to te e tu me lo fo ina. Ana le nganga mawalunga ia o se ele. Lo to pa ia mo le malu. Ia ola u le o pa ia lo tele.
Leanga whaintau o vela ful fala. Ta ua i o le nei aso ma le maa sa wal mai. Pe o ni ufi e to tongo, le fia. Le mātongo fia o le ngā luanga fia ngai mau tau. Maua tala. Mai foi se matu e kale se ai sasi mai nei. O pua ia matu ti a kono e a felto manuma. Esel mana i olo foi pese. Very good, guys. Done a good job today. Beautiful voices. Choir. Esel e tāua. Nga o tau e momo lia le whiau o le whai whiau. Sunga le toina. Mele mole to le whai malo whaftai. So I'm not going to be speaking too long for you guys. But o te whawhetai tere atu lava. O le ngā luanga fia lea. A whai whiau o tau tupulanga televau ma le au ngā sā. A whetai le sunga le toina. Ia e mai se foil pa ia le ne e kālesia. O lotu te alu iai. E o ana mātua e le o whanau. Ia e mole atu whawhetai. Ia onore, te tai whanau le mō le ala. Awa le maua i tātou le manuia o le tua o na alo Iesu fo ai mai mo i tātou. A mea ua sa tia malnias. Ia, le tele toi hutu pupui na atu. A manuia tele sunga i toina. Ia whapea hoi ma malo ni se foi o le whalpulenga i nei o lo tau a whaitapu inga whatasi. Ia mai se foi ta ape atu. Niso ta maa o asiasi mai i tātou atunu. Lo whangia e le atua, wha moe moe. To e ta liu le sāi, se teimi o i luma. Ia muli au, mo mua le atua i teimi uma. Le lea ia, via tele le tātou aso whawhetai. Whawhetai mo whamenueanga no sunga le toina. Mai to oto i o mātou loto mo whinangalo le kalesia. O mo onga i o le anganga. E leo tupe ma se leni, a wa o mea le lea. A o whamenueanga lo tō lau lauina o tō lau whenga luenga. O le wapapa i o mātou tumuai. Anga le leile tua, tu sai foi mo le tātou vātou tū le nofu. Ai me se ai le whenga i ai pē le whengalo le tua mo le ngā luenga. O lo o mātou fsota i pē le kalesia, na ona o whaneo atu whapena, ia ma le fionga le te whono le kalesia wau ia le tulangi. Ia lea lo o sema maiso na avanoa. Ia tātou mafutai. O maua tala foi. O lewa i nei foi whanua le. Le persteno le laumua. Le sunga ia ni watoa. Morelli. Ia na o te oto atu whapena. Ia o tō tangai mai foi se asa o mamua. Ia o tō masani o tō whaiva. E leo mea ia. A o whamanuianga leo whengaruenga whengasoroai. Leo lo manuia i melea. Anga le leile tu le ni Vaiaso. Ia whamanuia mai le tu i lana i kānesia le tātou rufafo me foi. Lea o whamanuia atu le tamato ina ia le Ailao Tofaeono. Ia wale whamoe le ni Vaitau. O le a tātou whahai u le ni sauminga ni tatalo. E le uma le tua le mātou fia vi ma le pese atu. I o vi inga. O maalia i le whaafafonga ma le mātou whaai. Le ngā luenga o lo wanganga. Ia i le ua whaofi whaavai te tono o mātou tangata. Neri e, au nei muta. Aia, tau ave pea. Tu mau pea lo mātou oli. Ia mātou oli e le au noa. E vai mali maina lo finangalo. I teimi māso lo mātou wola. Ia i ngā luenga. O le asa ngā i ele kalesia, ta ma le au whai pesi. A o le lau tele, ia o le a mātou foi. Ia wha malu mai, ia i runga ia i mātou nei, ma lau whanau i le lalolangi. Le manui o oile tua le mātou ta Le alofa sa ili o Iesu le kewiso le whaola. A o le mafutanga le motusia ma lau lava ngā pa ia, nei māso umase i o le whaavavau. Whaavavau lava. Amene.
so